叫做牛蛙民族。सकल नियमी पासपिन्ता जोजो लपव अभिवादन सिक्मे सक्स्टा दुनुर्गन सेन लस्कु सेनातना संसारबार पट्नी फेसबुक को यूट्यूब पे पोस्ट दिगु थ नियक को नेवा मिदो जना कसान्त्रा साके सिक्मे नेन छंक वे देशों दुनिया देशों पिंचना जाजो नेनाचना दिपे सिक्मे सक्स्टा पिन्त्र नाप माय मतना जसा थौ नेपाल सम्बत 1142 टसला थो पञ्चमी ख अस्टेको 2079 साल जेठ 21 गते सञ्चरबार थौ या नेवा मिदुले सनाथे जाजो न्याकका नियमी पनि प्रतिक्रिया नापा छिछि मिनिन के बुझि थौ टसला थो पञ्चमी ख थौ या नि यो कवि रत्न सिद्धचरण श्रेष्ठ सचिव जिको जन्मनि वेकै कुल छ खोपे जुसा नेपाल सम्बत 1032 टसला ठो पञ्चमी खुन वखलढुङ्गा जिल्ला खु वेकै अभियना खरिदार विष्णुचरण श्रेष्ठ व मा नीर कुमारी श्रेष्ठ ख वेकल साधारण शिक्षा हासिल नाटल वेकै रुचिते व साहित्य व राजनीति ख वेकल नेवा भाव खे भाषण साहित्य चुयादि दु वेकै विधा यो कविता खण्ड काव्य खसा निबन्ध समालोचना बाखन चुयादि वेक्ल चुयाटको नारी हृदय नाङ्गो पाक्ने मिसा मनोविज्ञान कुलाटको पट्टिबारु सिंह सम्पादने नेपाल सम्पत 1059 साल अस्टेको विक्रम सम्वत 1996 साल प्या होगो नेपाली बिहार नाङ्गो नेपाल पासे कविता सफ्ट्यो वेकै सोफु कविता मध्ये छपु वर्षा नाङ्गो कविता नन्दु उगो कविता डेक्सबेको क्रान्ति बिनाठन दैमको स्वच्छ शान्ति दैको खफुएटा कया उब्लै राणा सरकार क्रान्तिया शंख घोषया टका जना विक्रम सम्वत 1997 साले सर्वस्व हरण्यना कारावासिया सजान्यम थोरंगा आन्यना दिस कवि रत्न सिद्धचरण श्रेष्ठ चोयाटको छपु कविता थो कविता संगीत या हालादिम रिटा महजन ख थो मे सिद्धचरण श्रेष्ठ मरेका वेकै क्या बाजु रविचरण श्रेष्ठ पाके मे लागे पिटे याटी जिगु डेठो जित गुलिया ठन ह्याकेको च जित अटिय न्यानादिस जिगु डेठो जिता गुलिया ठन ह्याकेको च जिता अटिय जिगु डेठो जिता गुलिया ठन ह्याकेको च जिता अटिय फसलाव निभा धरती थनया फसलाव निभा धरती थनया फुक चुंग थखा जिगुदे हजुया जिगुदे थजिता गुलिया
युगनु गुहया थव देश धनी मनया कन्हे पुत व्याक चुनी युगनु गुहया थव देश धनी मनया कन्हे पुत व्याक चुनी कुबिचा कथ व्याक सिया गुलिके जिगु सुंदर देश समुन्नत ये जिगु दे तुझिता बुलिया बुलिया थन है कि गुचा तिजिता अतिया फसला वो निभा धरती थनया फसला वो निभा धरती थनया फुक चुंग फुका जिगु दे हजुया जिगु दे तुझिता बुलिया बुलिया न्यानान्जिल यो कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठ छफो देशे गुणगान नाटक कने सिट नख नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष सुरुजिया असार मसान्ट अन्तजी नेपाल सम्मतिया नु न कसला ठोप पारो खुनु सुरुजिया कौलगा अमै अटेको लक्ष्मी पूजा खुनु अन्तजी तथे नेवाटे नख चकै सुरु गठामुलजी सिट नखला कोचाइ ठोकठा कने सिट नख ठुगु वर्ष या नख कनस अन्तजी सिट नख टुङ्गा गठामुवा मोटले खास छु कठै नख वइमको सिट नखै बारे छगो संक्षिप्त जानकारी निनान्छ गठामुवा नखला नख चख न्याना सिटी नखला कोचाइ चुचोन्थे चुरी मफेक टान या चुनीको टछला जा खौ सिसि चुसी चोंको फेव या चुनी तो टानोगे इले सिचुको होरर फेवलिकी सिस नख लुमसी वे टुंगी ज्येष्ठ शुक्ल अटिटैको टछला ठो खस्टी खुनु ठो सिटी नखला ठो निखुनु माड्याइ टरिमका कुमार भोग निजुया ठो नखट कुमार खस्टी टागुना या संस्कृत खगो खस्टी अपभ्रंश जुया सिटी जुटाइ ठो सिटी नख हनिमाग्य कारण तैगो ठो जा नेपागले वावेगो सुरुजिगो इ ख वावलके ठन वापिगो जान्याइ नेपागा भुजाइ पिनको ठा जुग्ने इमिगो अन्य स्रोत तैगो भुजा ख ठने भुजा वा छ मुख्य याना पि वाव छ हे ठन चो पनि नेगु नसख दछि छक वापिना दछि त गाक्क मुंकिमा ओके इमसा ठो वापिगो सिना जाय त जिको मट ब्याट उडो सो इले पेटस्क वावैगो सुरुजिगले गनगन लय मुहान स्रोत दु अजाग डक्को ठासे मुना चोंग किलो का चार चिका यचु पिचु यागुयाइ ठोनापा ठपिन त निठौ माग लय स्रोत भुंगा टु हिटिगा ट खुशी पुकु जडु न्यंक मन पिचु याना यचु पिचु चोंग गुयाइ ठो बाग ल व फर्मुना चुनीको सागा चुको आदि ठान यचु पिचु चोंगी ठजा डक्को जा ठया चाया मागु तैगो छु इ लिपा वा वलिके सिना जानी से सामाजा मोहनी सोन्टी तक थपी भुव वा बाली ढुकागु ज्या हा लिमलाइगु जुल पेले न्याला सिना जाया सन मागुले ठो छगु कठ लरेमे वन्थे हे ख ठजक ज्या टकिनि य रसरङ याना सिटी नख हना उत्सव कठ सिना जाई लागि पूर्व तयारी जुइगु ठय वैज्ञानिक व व्यावहारिक पक्ष ख नेवाटे प्रत्येक नख मनुटेगु जीवन नापा स्वाना चुनी इमेको प्रत्येक नखला मनोटेगो स्वास्थ्य नापा जगमखो प्रकृति नापा न स्वाना चुनी नख कुन छली मनुख न्युमकटा बया चाकलग सौ बंचिला ओके खुह दुगो पलिस्वा चुया स्वास न नीलख पूजना वो छाया सिटियो पूजाइ ठौइ दिना ठटे बया पूजा गुटैगो धरती माता आइट पूजा यागु न ता ठोकुन टानी समोयक टस्क नाइक पलाचना पृथ्वी यात बोझ बि मुजु तैगो टापु दो ठटे बम पूजा यागो तैगो पृथ्वी यात माइ यागो शिक्षा पिउ ठोकने पृथ्वी दिवस तका पृथ्वी यात बचे यागो नारा वो नेवाट पाक शास्त्र न निपुण पिंजिया इम इ व्यगठन नेगु नसपा छौ नकले छटा पाक नसनेगु नेवाटे छटा बेस विशेषता ख ठजागु विशेषता संसारे सुया डुगु मुसु ठोकट सिटिन नख य नसतैगो ठीठी प्रकार य वो ख मा व मु व कसु व नप खुट जे व सिटिन नख य छटा बेस नसख फागु बेले अबिर टेगु
मोनी बेला पटमुली बुयकी उठे सिटिन नक बेला कापाएको अथवा भुएको फेगुली डेका चाहिकी गुयाई अयाको फेगुली डेका पोली झाले फसमा व्हाइटा चाहेका तै ठकुने ठो सिटिन नक खुनो ठपिनीको टोले चंग टु हिटिगा पुकु आदि येचु पिचु याको चलन यथावत डनी ठोकुनो टु इ टुंका उकी की स्याट सखवा वाला पिन्टको टु मुछस्टे आतै नेवाट पला पत्नी संगीत पूर्वाभित पि सभ्य जाति ख ठुपे न्यल डन टुंका न संगीत हे लिन्जी जिन न्यन भजन यानातिन दिवाउनी ठटे टु इट टुठी क्वाउनी ब्ले कोला राग अस्थिर ठो संसार या परोपकार तका म्याहाला उनी टुठी जासिरेका ठाउँ ब्ले सिना जम्याहाला वे ठुक्नो निसे नेवाट सिना जाय नापाङ पला न्याउ य छुमा जुल सिसनखलन निसे सिना जम्याहालिगु जाई सिटिनख अना सिना जाय आगमन जुगले इमुको निजा आ संगीत में जुई मक्त इपि सिने जाय त मागो व्यवस्था टालको जुइको ज्या व्यस्त जुई उकि इपि गन द्योठा जात्रा व मनोरञ्जन याठा न छिनी मक्त इपि सिना जा पिउको वा बोलंकीको लागि टन मन टन लगे जुई मागुले मे हालिगो बाजा ठागो फुर्सत तक न दै मक्त उकि इमसा टिमे छि बैठे जागु छु बाजा ठागो पिउको जा डिकाट वे दै गठा मोल न्यायको नेवाटे नख सिटी नखल कोचाई छुन जात्रा पूजा पेटा खल वल्की कोचाई थे ठो सिट नख एटन नख कोचाईको नख ज्या पेटा नख न टाविया हन म्यामचे त हन बनटया सिट नख एट म्यामचे नख टका हन बनटया चलन आटकन दनी ठौकने नेपागले लय समस्या निठ विकराल ज्या वग्ने लय मुहान संरक्षण व सुचि पिचु या अटिकन आवश्यक जु ठोज्या सम्मिलित सरकारी निकाय न आवश्यक पल याना ठनी लय स्रोत पुकु हिटिगा टु जरु बुंगा सिमसार क्षेत्र संरक्षण व विकास या मागो ठौ आवश्यकता जुया ड वगुडु न्यानान्जी ल सिट्नकै जानकारी आ न्यानान्जी स सिट्नक नप स्वागत छफु सिने जाइने तो मे रमेश कपालिया इनापे जनाउ ख न्यानान्जी स सिने जाइने असारया सुना जा भुलो भुलो सासुबा असारया सुना जा भुलो भुलो सासुबा सिरी सिरी पसंदा मन संगा सिरी सिरी पसंदा मन संगा जा पुया ताए मजा नियन थबुया जा पसावया इवो मुगता पसावया इवो मुगता वाकई वाली सेलवाना बोले बुया साता छाना वाकई वाली सेलवाना बोले बुया साता छाना भू मथवंका आले पुआ सपिना भू मथवंका आले पुआ सपिना ज्ञान लठाओ सती हुआ छसुलनी इले बिले सोमाल होना इले बिले सोमाल होना
हिसी डुमा मैचा होला न्याको कया सोना जोना हिसी डुमा मैचा होला न्याको कया सोमा जोना ल्याम जापु वैता केले सोतना ल्याम जापु वैता केले सोतना जापुनमी हाला मैसन प्याखा हुला भुलेर त जागो चिना जा भुलेर त जागो चिना जा वंशे चुंगु पुवाचा बुया यगुती साचा वंशे चुंगु पुवाचा बुया यगुती साचा तो हे पितांती एकीती जी जपुचा तो हे पितांती एकीती जी जपुचा जापुया काय माता लोकयाली धसा तर तल तुया निवसा तर तल तुया निवसा असार यासिना जा भुलो भुलो सासुवा असार यासिना जा भुलो भुलो सासुवा सिरी सिरी फसांदाया मन संगा सिरी सिरी फसांदाया मन संगा जापुया काय माझा मिया निखा बुया जा पसावया इवो मुखाचा पसावया इवो मुखाचा पसावया इवो मुखाचा मी ढुङ्गा वंग ज्याजो न्याना कमेन्ट या डिपिनको कमेन्ट छुए दक्षबे नापा भिन्तना सुबा प्रशंसा नापा ठिठी स्टिकर छया या ग्वालना डिपिन ठड्डो ट्रिटमान महर्जन रमेश कपाली मुना साके स्वयम्भू रत्न साके राजेन्द्र बी श्रेष्ठ व प्रसुन व सुप्रभ चिकमे सक्षित डुनुग्लो निस्ने सुबाटो लिपन ठटिया सहभागी दयात्मी दियो मन ठो ढुङ्गा मेगो कमेन्ट छुए नापाङको कमेन्ट ब्रह्मदेव श्रेष्ठ जुयाउडो वेक्ला ठच्चै ल nye nyako mizo ino malagne सोमबार डिबलेटी जग निनु इ चुला गणतन्त्र मेडुङका कवि केसरी चित्त हृदय छै जग वेकय महाकाव्य सुकर स्वरूप तैगु खव 116औं जन्म जयन्ती लस्ता ठिठी श्रीपाय लागे ठिठी स्रष्टा टेगु नान निनि खव ठिठी स्रष्ट मध्ये हनी बम साहित्यकार भाजु केदार श्रेष्ठ नवीन चित्रकार डाक्टर आनन्द जोशी सरस्वती तुलाधर सकृष्ट यक्कु बिन्टन छया कवि यगवीर सिंह मेन बाहेला वेकला हाना ठट्न चुइतल दक्ला नापा नेपेको जाजोइलाई छपिन्ट यको सुबा कमेन्टी लागि रमेश कपाली जुया कमेन्ट नापा विचार मिले जुगले वेकै कमेन्ट नापा सहमति आछ्या वेकै टन सुबा देशहरुका वेकमा ठच्चुइल रवि जोशी जो जिमिनानी ज्ञानी जोसा नोगो छेछक दनाबी रावपटी वोलियम मिन्यन दया खुश जुयादल नापा वेकला ठट्न चुइल जाउली खेले फोटो जात्रा लस्ता गायक सञ्जय प्रधान या जात्रै हुले बोली मिछको इनापे नाच जोशी बाजु न्याना दिस छिगो इनापे मि जात्रै हुले छन्द खना न्यु ख्वाजि त तस्क तुयु फोन चोया बुद्ध सामी लेटे आटगो ठोम्या हालाटम सञ्जय प्रधान ख ठोम्या छिगो नामे देछ जात्रा हुले छन्द खना न्यु ख्वाजि त तस्क यला जात्रा हुले छन्द खना न्यु ख्वाजि त तस्क यला छन्तन पलागु तातुन जिला छन्तन पलागु तातुन जिला जात्रा वैगु पिया चोना जात्रा हुले छन्त खना न्यु खाजी त तस्कायला
अथे थथे छु है धाय मफु न्याले मसु झोले मसु अथे थथे छु है धाय मफु न्याबले छंगु ख्वाज कन्योने जिगु मिखालु या चोनी छन्तन पलागु तातु नजिला छन्तन पलागु तातु नजिला जात्रा वैगु पिया चोना जात्रा यहुले छन्त खना से चोना मजी सिंचा तया वगु खना छंगु हे आसे चोना मजी सिंचा तया वगु खना खोखो जिला घनावना खोखो जिला घनावना माला धापी सुहे मधु माला धापी सुहे मधु जात्रा यहुले छन्त खना न्युखा जिता तस्कायला छन्तन पलागु तातु नजिला छन्तन पलागु तातु नजिला जात्रा वैगु पिया चोना जात्रा यहुले छन्त खना न्याना चुना दिल सान्तरा साके पाखे nye खुको न्यवा मिथो किरण खर्गी जुचै दिल जोजल पडाजो मनटेक ज्याजो न्यन्ड्या मनटस्कन लेटा बुंड्य जाउल या न्याकेको छन्य बनी रठे चोका नैकिलन लुइगो अफोस्न मसिफु ठौ नैकिलन लुगो जात्रा झाले चुना सोयरे टाउ मेछको इनाफिना चुना वकला ठट्ना चोइदल हलिमेटकले टाकको यले कर्नामे जात्रे जाउल या पिन्डेका लिपाङ दि पक्ल अथवा भटकिनी उदि ठौ ठौ लोक वाउ ज्याजले संजीव प्रधान या जिमथा यले चायो वसताको मेछको इनाफिना चुना खर्गी बाजु छिगो निफो इनाप मे मध्ये छफु मे जुनावया जिमठा यले चायो वसताओ थो मे चोयाटम गोविन्द व्यञ्जनकार हालाटम संजीव प्रधान जुल मेचाकले संगीत कार्य नामहरुले छिकिन्छ सुस कनादिस न्यानादिस यलदे जात्रे बखान डुगुने जिमठा यले चायुया जिपिना प आसयासा जिमस छन्त मनवेका दुन कललस खुसिया जिमस छन्त मनवेका दुन कललस खुसिया जिमथयले चाहिया जिपिना को पासयासा जिमस छन्त मनवेका दुन कललस खुसिया जिमथयले बले वाला धासा पुंजा सालिल केना है जात्रा बले वाला धासा पुंजा सालिल केना है जाऊला जात्रा चाहियो सा फोटो के लिए सोका है जाऊला जात्रा चाहियो सा फोटो के लिए सोका है चिंता ये भले वाला धासा चसले जल सकेना है यन्या भले वाला धासा चसले जल सकेना है मोनी भले चाहियो सा मंगले पायो सोका
काठ कुनीले वाला धासा नरसिंह त्याको केना है पाँचरले चाहियो सा खलकी गुसोका है पाँचरले चाहियो सा यलकी गुसोका है जिखायले चाहियो या जिपिना आशयासा जिम्स छन्त मनवेका दुलगललस खुसया जिम्स छन्त मनवेका दुलगललस खुसया जिखायले चाहियो या जिपिना आशयासा जिम्स छन्त मनवेका दुलगललस खुसया राजा साकिया चुइदल जुजल्पा आपला सुबा नेवा रेडियो व न्यंकुमी व मेपि सहयोगी पिन्टन नाप चिटटर हिरे जयन्ती लुमका बियोगले सुबाको थटे येदुस शिलाकार जुन चुइदल नेवा मिजो ज्याजो न्यन्हे मगा इवंगे चाइ मोखरिया गब्ले निन्न मलाइगो अति कसा ठाउँ कने इन्टरनेट कमालैना ठ लागले निन खनिगलिन ठो ज्याजो लिप जुसा टोम फिके निनि गुयाना बालकै यही फुके ज्याजो न्याका बिजागले आपला आपा सुबा झी कवि केसरी चिट्टटर हिरडै टल्लुमंका वेकै ट सरडै स्वान देसे आचना सुबा राजु राजदेव भद्राचार्य जुन सुइदल नेवा मिजो डचिकेङो लस्ता यकैको पिन्त्र नाप सदा लेपलिपटक न ठटिया नेनाचुन देमा सान्त्रा दैये जेजुमा वगला हन सुइदल वंगो संतरबारी ज्याजुले दक्ले लिप nye न्याका टामा उठा नेपेको टाउटल जुगो नाप मुजु खकी डाइन नेपेको ट्या बिजनवो बज्राचार्य बाजो कमेन्टे लागि सुबा डो उखने ज्याजुले डक्सबे लिपा nye न्याका टामा हो नेपेको जुवम ख पोस्टिया न्यन बले जोना भिंकाउ न ख तर पोस्ट यान बले डोंगो पोस्ट जु न भिंकाउ कम्प्युटर हेला नाच्न छिगो कमेन्ट हुँका भिंका मेगो पोस्ट यात न डोंगो केना दिगले सुबा मानिक रत्न साकी जुन चैतल नेवा मेजो ज्याजो डचिकेङो लस्ता ज्याजो न्याको मिसान्तराज दाइ व सकल नियमी पिन्त पिन्तुन देछे आजुमा सनाठो ज्याजो न्याका वनि फेमटेको मनतुना सक्सिय जेजीमा पिनेमा थटिया राजा साके चैतल योगेश बैरेट गंगा मायमी निम्ति सुबा मेगो कमेन्टो दुवाल विजय वकलन चैतल ज्याजो छन्चन बालना वनिमा जुगो पिन्तना फलाङ मेमुना हाका दिगने ठो ज्याजो टोम फिक नेना हो छेवना छिया पासत आगमी निन्दै लथे गोय स्वामा एल्बुमेटो दुवाल बाजो ज्याजो एटा पिन्तन बिहारी गने छिटा सुबाटो नापा छिसा तयारीको मिल दुईको मफर उखन छिसा फेसबुक पोस्ट ना दिगो चखौची कपटा बालस छ उकिन ठाउँ छिगो इनाटमी पलेस ठोमी नेना दिस चखौच चिरचिर बखौच घु कोचा क्वा ये तो मचा मिचोयाडी म दुर्गालाल श्रेष्ठ संगीत न्यू बज्राचार्य ख पुचो मेख नेना दिस Bye.
मेरो कमेन्ट हो गीता खर्गी वेक्न चोइला जोजल प्रशान्त राज दाजु ठौठो ज्याजुले कर्नामे लोकेश्वरीय भजन सबै इनापिना तना गीता मेजो छिसा इनापिना दिगो कर्नामे लोकेश्वरी मि पलेस मेगु लोकेश्वरी मिन्जना स थो मि छिटा यही दिगो मनतना धन्यता लोकेश्वर प्राणी रक्षा यात्रे स तीर्थ कुमारी हो राज्य लक्ष्मी बज्राचार्य ठिकै संगीत संयोजन एनाडीमा राजभाइ बज्राचार्य ख निनाडी संसको बालेस
गंगा मेघ मिंजना दिस किशोर टुसन इमेल छया दिगो छ बहुत मे चुमी साक्य सुरेन संगीत गंगा बहादुर बज्राचार्य व हाला त गीता साक्य
न्याना चुना ल नियको नेवामी जो थौइ ज्याजो कोचले ढासा जो ज्याजो बारे छु ट्याग दस कमेन्ट बक्स चुया दिस चिकपिन कमेन्ट दे जिगु लागि चाहिँ नि प्रेरणा चुइ ज्याजो न्याना दिपे अले लाइक कमेन्ट व शेयर ना दिपे सक्त यको सुबाडो वइगु वा न्याइफको छाफे मरका पिन्कन ते छ्या थौइ त ठोक प्रस्तुत शान्तरा साकी त बेर बिया दिस थौइ त लिपा हन नपला